पाक्शदेमफम उइबा मरुइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी मोरे म्यांमार दा लमहेनबा कुकी मिलिटेंट सिंह कारोंगचाक जुंगले ऑपरेशन दा म्यांमार मचा अम यावना तारेट फागतख्रे म्यांमार लानमिना हारकिबा कुकी यूजी निपान सोग्रे ममंग थागी कुंथ्रागा मथोइदा एसडीपीओ सीएस आनंद कुमार बो कुकी मिलिटेंट सिना नोंमैना कापतना हारख्रबा मतुंगदा कंबाइन फोर्स ना मोरे टाउन अमसुंग मसिगी अकोइबदा लेबा मफमसिंगदा पाकदकना कॉम्बिंग ऑपरेशन चथरकपदगी मोरे अमसुंग म्यांमार ऑपरेट तौरखिबा लमहेनबा कुकी मिलिटेंट सिंह कारोंगचाक युंगले ngasisu म्यांमार मसा अमा यावना कुकी यूजीनी सिंगनबा मियोय तारेड्रोम नोंमै मरु अमसुंग पखाइबा याबा मसाक सिंगा कोनना फागतखिबक इरोइनना ऑपरेशन असिना मरम ओइरदुना म्यांमार रोमदा सेंसिनगिबा कुकी मिलिटेंट सिंगी मनुंगदगी लेबागदुगी लानमिगी खुत्ता सिगिबा कुकी मिलिटेंट निपान सोरे हाइरि ngasi ke operation adu combined force na moregi zawang phai yangawong saijang jaiwon bank de sathagi bani mafom sing asida sathagi ba operation dagi phagalaba singna yangaw pokpidagi nedingam lufo sahi yangkai ga manga jangko hau lufo sahi nifu ga manga jordan khul more 1 number 7 dagi george hol khosat khongchai sahi kun more hostal manak ta leiba jaiwon bank dagi let gaulen dongel sahi kun ga manga jangko hau hokip sahi kun thaga mari म्यांमार की नामफालोंग दगी नंगी माउ अमसो मोरे वार्ड नंबर 7 दगी जांखोमा बाइदिने हारि मखोय दगी फागत किबा पोलम सिंह न गन पाउडर ग्राम तारा चनाना सावा हैंड ग्रेनेड अमा सल्फर डाइऑक्साइड ग्राम होमफु 12 बोर्ड नोंमै की मरु 102 अमसो बोखाय बयाबा एमोनियम नाइट्रेट नि सिंगनबा किलोग्राम 2.5 नि हारि ऑपरेशन असि के मतंग द पाउसे असिना हौजिक मोरेद लेदुना जॉइंट ऑपरेशन असि पुलुसिंग लिवा DIG रेंज टू जोगेसंद्रा हाउविजम दा टेलीफोन तौदुना हंखिबदा फागलबा मियोसिंग असिगी मथक लौखटपम थोकबा केस अमा लौखले हाइरखे सैरगसद बॉर्डर टाउन ओरिबा मोरेगी तोंगन तोंगनबा मफम सिंद कंबाइन फोर्स ना अकनबा ऑपरेशन चथरकपदगी म्यांमार गी ngमखै लानसिनदुना चेंसिनगिबा कोगी मिलिटेंट सिंगबो मफम अहुमदा म्यांमार अमेरिका खुदोकनाबदा सिगिबा कोगी यूजिनी पान छोरे हाइरि नकलमरुमदना कोगी मिलिटेंट सिंग नथतपदगी स्टेट फोर्स सिंग हंदोरखरे ममंग थागी कुंथ्रागा मथोइदा मोरेदे एसडीपीओ अमा हारखिबदा नतना थौदोक अदुदगी थोमजिनखिबा स्टेट फोर्स द कुकी मिलिटेंट सिना सिनाम खुल मनाकदा एम्बुस तौरकदुना पर्सनल अहुम सोहनख्रबा मथुंग ngasisu मफम मथोइदा कुसुखुलाई मतिक चाना पाइबा कुकी मिलिटेंट निफुरोम थोरकदुना मोरे तमना चांगसिलखिबा गाड़ी सिंगदा अथिंगबा पीखरे कुकी मिलिटेंट सिंग अदुना पैसेंजर गाड़ी सिंगदा करिगुंबा नकोइन स्टेट फोर्स सिंग पुसिलकपा ताराबदी मदुगी चपचाबा मही फंगनी हनकी हलखिबा लोइनना गाड़ी खरा द यावकिबा स्टेट फोर्स की तोंगान तोंगान बा यूनिट खरा की पर्सन सिंसु थौदोक असिगी पाउ ताबदगी मोरे तमना संगसन बगी महुता हादोकना रखरे हारि पावसिन हाइबदा थौदोक असि ngasi ayuk pung taraga makhai khara helakpada thokibani adu manama kuki militant sing aduna akanba awapa masi phongdorakrabasu miyoi amatabo asoga panjau lakibadi laiti hari maragasida ansamgi economic blockade na mapandagi pot pusilakba lepkhre तिलहु अमसुंग आलूगी ममल ताबदा मियाम खांगप्रेक थेंग खांगनरे मणिपुर लंगा की इंटरनेट की अथिंग लौथोक्तबगी मयुक्ता ऑल नागा स्टूडेंट्स एसोसिएशन मणिपुर आंसम नंगरंग मिदांग वरम पुंग तरुकदगी हौदुना इम्फाल जेरिबाम अमसुंग इम्फाल दिमापुर नेशनल हाईवे सिंग द सथरिबा इकोनॉमिक ब्लॉकेड असिना मरम ओरगा अतोपा स्टेट दगी मणिपुर दा पोजे पुसिलपा गाड़ी सिंग सर्विस लेखरे मणिपुर थोकलिबा तंगदु लेताबा फिबम लेतादबा फिबम अमसुंग इकोनॉमिक ब्लॉकेड असिना मरम ओरगा स्टेट असिदा पोचैगे ममल अंगकपा फंगदा वांखलकले तिलौ अमसुंग आलूगी ममल क्या पीबगे हाबगी पाउखुम ताबदा मियाम खांगप्रे खांगनरे ngasi इम्फाल की धांगल बाजार दा लेबा होलसेल दुकान सिंग द चंगचंगदुना पोचै सिंग ममल चेक तौरुबदा तिलौ की ममल असि होलसेल ओइना थाबदा किलोग्राम अमदा लुपा 35 यौरे हारिबसि लोकल मार्केट योनबददी यामरबदा लुपा 30 दगी मरफू फाव पिरमगा पीरगनी मसिदसुनतना आलूगी ममलसी केजी अमद लुपा 30 यौरे हारिबा ममलसी चोइना जोन बसिंगदि किलोग्राम अमद लुपा 35 दगी निफू फाव यौरगनी तिलौ अमसुंग आलूगी ममलसी खंगवांग वांखलकलिबा असिगी मरुइबा मरमदि पोट पुसिलकपा लेपखिबा अमसुंग लेबागासी गोइना तिलौगी ममल वांखलकखिबदगिनी आलूगी वनदि इम्फानदा होलसेलर सिंगना मपानदगी पुसिलकपा लेपखरे मसिगी मरुइबा मरमदि हौजिक कालेन अमसुंग निंगथम लोनरकपा सिनानि थेंगलबदा नुमित 15 रोंगी मनुंगदा अनौब हाइबदि तानबा कुइद्रिबा आलू यावरकलगनी मणिपुरदा पुसिलकलंबा आलू अमदि आलू अदुदि आमना पत्बा पुंबा ओइरगनी
madu ariba stock ni maramaduna taanba haunaraba alu sing adu market laktriba fawwa alu posilak palep khibadage mamal khangwang wangkhalak pani hari atai pochai singi mamal da ka hena ahong fa leitragasu economic blockade asigi mingda pochai joina yon ba dukan phambasingna launing ba mamal lauraga jon badagi misam yamna pochai leibang amna dabagi awapa mayong nari asiguma phiba masta manipur government karisu tawdana tuminda laisilli chadariba economic blockade asigi matangda all manipur road transport driver and motor workers union driver union gi general secretary maimom anil mitaina pause asida hai blockade asina maram oraga imphal jiribam national highway gi jiribam santi khunau amasung noneda pothanna yawba truck kya marom ngarang dagi hona panduna leire jiribam imphal national highway 37 gi santi khunau da pothanna yawba truck chama yankai rom hena amasung noneda pothanna yawba truck yankai rom hena panduna leire truck sing adu ngarang jiribam dagi changlakibani loinana blockade toksin bana hankibadagi truck sing adu mafam sing adu da panduna leirakibani amarom da blockade asina maram oraga imphal dimapur national highway 2 gi mauget dagi nagaland gi khuzma phawki ngamkhai pring da hujik truck chamaga nifuga mangarom panduna leire adumainamak nagaland gi khuzma dagi mauga tainava nagaland manung gi sarukta leiriba miamna potpu ba truck sing khamjinduna leibna mafam adugi miamda chawna kudong chada ba mayuk nalle habagi wakal lakpadagi police na truck humpudra mathoidi maug tadobi area da posilaktuna miamda kudong chada ba kya mayuk nariba do kwakhanana bahonari lambi asigi tadobi area da truck khara fire ga leire amasung truck mapanna lairau sing amasung senapati ps ki check point gi marakta leire loinana volt jawba truck khara na mayangkhang area da safagada ba mafam yenglaga khamlaga leiri ana powers na makatari maimum anin hauzik santi khunok da pallaga leiriwa truck sing gi driver sing mafam atuda lambi kakpana maram orga ising phangdabagi awaba mayong nari loina da lambi da ana ek jawraka lakpa driver sing ana layingi kudong chaba phangdabagi awaba mayong nari hari fibam masna manipur lenga na mafam matu da panduna laidiba truck sing adu security ki akan bangak selga loina na imphal tamna pubirakfra natragana khongjang changsiliba singa yanaba pubirak tuna lambi da panduna laidiba potpu ba truck sing adu pusin birak tuna driver sina mayuk nariba kudong chada ba singa se kogan binana ba apil tawrakli Panbajabadi Manipur lekan state asida hujik oiriba law amasung order gi fibam asina maram oraga state pumbada mobile internet ki athing pathamliba si hangdok pina batak sinduna lenga ke officing thonglon bagi khongjang sanction khraba matung da Manipur lenga ka October kunga darukda yana charol ama khudek piduna namida dudagi faraga nabit mangani gi manungda internet ki athing pathamliba si hangdok ba masong Phallau thoktana leiriba college ki assistant professor Samaga Marfudra contract basis da lobagi pallado November ani fawbagi manungda law thoklagani haikibani Adu October kuntraga mathoi fawbada internet ki athing phalak thoktaba masung November ani fawbada assistant professor Samaga Marfudra lobagi phal law thoktabana ngarang November hongi nongtil pung taruk dagi nagasing na namna kundaba mafam singda anchamna economic block ki khongjang changsilakibani R2B principal de Manipur bo ngaksen batangai fadre kuki sinamitai singi matakda ethnic clean sing sathari sanayaima Manipur da su humpudra mapansuba United Nations UN Day gi Thauram Manipur International Youth Center MIYC amasung United People's Front UVF na state asigi tongan ba civil society organization kaya ga khusamna dun October kungamari da RK sanayaima na char lawduna pang thokre Mifam madura saruk yakiba organization taraga dari ki losing basina khudek piduna Manipur bo responsibility to protection R2V principal dengak senpinan baserol ama United Nations ki genocide prevention and responsibility to protect and international coalition for the responsibility to protect ki global center for responsibility da thagre UN da laukiba declaration ki zerol aduda palliba marhoiba wafam dik ko ki singna chatharakliba ethnic clean Singi lan asidagi Manipur bo R2B modern ngak senbin nanaba wafam yauri UN de gi thorom matuda RG sanaya mena phongdo kibada me ahumdagi hawrakiba Manipur gi hingsa gi thawdok asi kupna yengli India lenga ki mateng loina na koki singna midai singi mathakta ethnic clean siksadari fiba masda misam singi ponsi lanthum amasung laigi khobam sing hak senbagi thawdang lenga na laude India gi security force na sathari Sadarakliba crime amadi miot midai sing adu yengduna leire Kokising na Manipur da landarakliba asigi marumda asoba khut ama yaure arge sanaya mana Guwahati jail da ki thadora khraba madu
Kuki National Organization nadragana Kuki National Army amasung Kuki gi lusingba kharaga komsing lisingani kunda unakiba matamda sana kiba wari paladun hai Kuki gi lusingba sing aduna Kuki singgi damak separate administration gi wakhalot matamadu dagi laire makoina territorial council ama sempagi wakhalot matamadu dagi laikhrabani aduga hausna greater Kuki land ama semna daba honari Bangladesh ki Sidagon Hill Track Mizoram Manipur amasung Nagaland gi saruk khara amade Cabo Valley loidana Burma gi saruk khara lauksinna Kuki land sempagi wakhalai Manipur da hana lairaba ariba Kuki sing amadi illegal immigrant sing da campaign chathabaso hograbani mana makhatan hai se minister dagi Home Affairs ki thabak thorum sing mapung oina lauthoki ban baram oraga Manipur da tangdu laita da phibam asi laksin bangamdre mioi kya masagi maram amadi khunggang sing ngak na ba mayum thadok tuna sanare State manga gi mikhal mang oina na lemna cheng pibagi scheme sahi manga sangdok lagani lauthokre Mizoram jauna pangthok doriba state manga gi assembly election mang oina na chief minister Narendra Modi na lemna cheng pibagi scheme sahi manga sangdok lagani hana lauthokre Mikhal pangthok doriba Chhattisgarh da pangthok miyam gi wafam amada miyam gi mifam amada wafam asi prime minister na phongdoki bani Prime Minister na hai lepak asigi lairaba imung kro marfu da seng lem na pibagi scheme sangtok na balai ngak na wareb laure miyam gi minung si amadi thausan bangon da thauna pibagi loinen scheme madu sangtok pagi wareb lau bangam bani haiki kumsing lising ani kunda COVID-19 lakiba matam da Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana haudok na lem na miyoi amada seng kilogram manga pibagi thausil paikhat ki bani madu National Food Security Act nafsa gi makada piriba seng hawai sing aduki matakta Hapkotuna station da pitun lairaba miyosing da pikibani Lainga na kumsing lising ani taraga humdoigi July thada haudokiba nafsa scheme aduna laibaga siki miyoi chado humpu daret konsinduna cheng hawai sing fangan bagi tabak paikhat kibani Miyam gi bifam aduda Prime Minister na Congress Party da maral sit adun hai party asna pan khiba sanglaba matam sing aduna laibaga sigi miyoi kya lairaba ohelle mangna hai lemna sing pibagi thausil asina lairaba imung gi miyoi sing da asoba mating ama wairi Mang wasa kiba kudimak tabak do onthokani mamang zagi December thada laibaga sigi miyoi crore marfuga matoida lemna cheng hawai phangangani hanal akthoki bane Chhattisgarh gi darak da pangthoki ba mikhal ga mari leinaba rally aduda Prime Minister na makhata na hai BJP na lusing ba lengak asina Chhattisgarh bo tongan ba state ama ohen ki bane BJP na state asibo nuai fa state ama ohen gani Congress ki matam dadi lairaba sinda kutong chaba amata piramde lairaba sing ba ikai khumna vide makoi da fawriba awa anagi saina adu khangbide BJP gi manifesto da yawriba wafam khudimak thabak do onthok tun state asigi miyam da kana ba fangan gani state asigi BJP unit nasu makoi gi manglan adu mangphang han gadabani ngarang pothoki ba manifesto adu Chhattisgarh gi laumi ise isal sing da hiana miheng thamba amani BJP na tawkada ba thabak khudimak yathok tuna leire haike laingak jon thok laba phawada kuki emirate tarabu action laudriba karigino State Security Force na kogi miyambu ot nai bire molest tawbire hana kogi MLA tarana fongduk tuna State Force lana uhna bahona baga loinana masagi lengak asibu jonthok na ba jonthok lava fawba makoi bu kayam kuina lengak asda jahon ki gadawri bano BJP gi tarit jawna makoi taragi matakda hojik fawba lengak asna action loba ngamdri basi kai aran ba tawri bigano aina khundrakpam ACG MLA thokjam location na fongdokre Haukiba may ahom dagi kuki militant sing na yumay tabadagi lansin adun haujik Sajiwada sariba shelter hom da sangjafam lagdun lalayriba khundrakmam AC gi amadi atopa AC dagi khunja singda kambal mating pangkhiba gamari ledana location amakatan hai khundrakmam AC gi manung chanba khul manga gi jom haukiba may ahom dagi may na tumna thabi khraba matungda Sajiwada pre fabricated house saduna laifam pire adubalanje lakpada pirol matik chana yorok tabana maram oraga ningtham tha Yausilakwa sita tangai fadana changba kambal lising amarom miyam da madeng pangbani mamang dalagana kambal amam di mating panglamle adubu kona dabadagi asigi mating asi angam pathak da pangbani Sosanpur Kangpok pidasu operation chatharabadi tangdu leita bhanjilagani Handak mori da combing operation chathaduna kanglon kaina sangsilakpa mito miyan chamasung kuki militant sing phakan hanabu honariba asigom Susanpur amasung Kangpok bidasu mafungfana combing operation chatharabadi lamdamasda tangdu laitaba ingtap purak panghamgani ana khagempali fantak banka apun maira paibigi maikedi fongdorakre khagempali YOK mamangda maira paibina sinduna SDPO Mores singtham ananbo afava makal ki khulai paiba koki militant singna tamthina harkiba ki thawongbo yaningda fongdoktuna maira paibil lupasigi secretary Santi Bala
नामाइरकपम नहाई SDPO सिंथाम अनन लेखिदबासी स्टेट असि की ओइना अचौबा मांगजबा मने अदो मांगना लेखिदबदा लांगना मारा लेबसिंग फाननबा थौरांग ओइना लौखलकपदा मोरेदा हनबा स्टेट फोर्स थाजली लोइनना कॉम्विंग ऑपरेशन चथदुना मियोय क्या फागतफसी थागले मोरेदा दौरीबा एक्शन असिगुम लमदम असिबो मचेताना थुगाइना बसिलिबा मिटोपसिंग नमना खुंदाबा मफमसिंदा कॉम्विंग ऑपरेशन चथबा चुंगने माहिरोई लुप तरुकना NRC चनहनगदबनी हाइदुना राज भवन की गेट खोंजंग जंगसिनग्रे मणिपुर की मिटोप खंदोकनबगीदमक स्टेट असिदा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन NRC चनहलो अमसों मिटोप मणिपुर की मफु ओइबा यारोय हाइबा डिमांड सिंग तालादुना ngasi MSF desam KSA sugamadi apps na singba mairoi lup taruk na sinduna mairoi sing asoba khongjang ama sangsinkhre ngasi numit jungba matung pungkai chalakpada tongan ba college sing dagi lakhiba mairoi sing Imphal college ta pullaba matung da tidim lambi paringda Raj Bhavan tamna laki yamlaba mairoi sing aduna kwakaithel yaurokpada police na thatlaga wari sanaki aduga makoi Raj Bhavan ki gate fawwa chanhanabagi aba piraba matungda mairoi sing aduna Manipur dagi mitop khandogo NRC sanhallu mitop na mapu oiba yaroi illegal immigrants sing masak khangdoklaga maramda halanko haiba kholau sing laupaga loinana masibo iba banner sing paiduna chatki Raj Bhavan की गेट जौरपदा माइरोई सिंह पुलिस का अमुक हन्ना मुंगनाखी Raj Bhavan की गेट मयुक नवा लंबी के सरुक माइरोई सिना बैनर अमदी ब्लैक आर्ट सिंह पाइदुना फामजिलगा खोंजंग जंगसन की खोंजंग असिदा सरुक याकिबा देसाम की जयंत सेक्रेटरी मयंगबम सोमोरजिना हाई मतम सांग लमदम असिगी CSO सिंह माइरोई लुप सिंह अमदी मियाम सेक्शन क्यादगी मणिपुरदा मिदोब सिंह संगलक्तुना स्टेट असिदा अचौबा साफो अमा पीरे मरमदुना नारोन दंगमखै वांगबदगी सांगसिलक्लिबा मिटोप सिंहके मसिंग इसिंग इसाउगुम हेंगलक्लिबा असिगे मयोगदा मखोइबु मसक खांगदोलगा मरमदमदा हलान खिनबा लेंगाना अथुबा मतमदा थबक लौखलु हाइना ताक्सिनदुना लाखरबने स्टेट असि मांगलबा याबगी फिल्म लाखपना NRC अपडेट तौबियु आबसिसु मतम सांगना तौलिबा डिमांडने बेलोड लेरिबा मणिपुर गेस्ट हाउस की फिल्म सलाक सारे अफुनबा का तरागा मथोइगी मनुंगदा मरीदगी हेना सिनबा याद्रे तमिलनाडु की बेलोड लेरक्लिबा मणिपुर गेस्ट हाउस की फिल्म सलाक सारे अमसोंग गेंगाइदबग लोइनना गेस्ट हाउस असिगी तोंगान तोंगानबा फ्लोर सिंगदा लेबा ब्लॉक अहोमगे अपुनबा का तरागा मथोइगी मनुंगदा मरीदगी हेना सिनबा याद्रे गेस्ट हाउस असिना फिल्म मसी यौनो ओरक्लिबा असिगी मतंगदा फंगबा पाउना हाइबदा गेस्ट हाउस असी नवंबर 13 लिसिंग अनि तरुक मतमदुकी मिनिस्टर DK कोरुंगथांगना संगारंबनी हाइरे गेस्ट हाउस असी बलोड लेरिबा क्रिस्तान मेडिकल कॉलेज हॉस्टल मणिपुरदगी लायंगबा लाकपा मियोइसिंग यावना मेडिकल प्रैक्टिशनर सिंगना ट्रीटमेंट चथबा नत्रगना मफम असिदा चथोक चजिन तौबगी मथौ तारकपदा ऑफिशियल अमदि मियामगी दमक यंगदुना कुमजा लिसिंग अनि तरुक तमिलनाडुगी लैंगागी खुथांग तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड की मणिपुर लैंगाकना लैखिबनी हाइरे मपाल लमदगी संगसिलकपा चिनकुकी नार्को टेररिस्ट लंदारकले खंगलबसु इंडिया गवर्नमेंट तुमिना लैचिनबा लैबक थीबनी MMWO लमदम असिदा थोकलिबा इरांग असिदा मपाल लेबा के खुद यामना चावना यावी हाबसी इंडिया की यूनियन होम मिनिस्टर ना फोंगदोखिबा लैख्रे इरांग असिगा हौरकफम मरम खंगलबा मपाल लेबांगना इंडिया के स्टेट अमगी मनुंगदा संगसिलक्तुना लान तारकपदा इंडिया अमदि स्टेट गवर्नमेंट के पुनः खुसमनरगा लांथेंग नमिनबगी महुत्ता यंगदुना लाइथोकपा लैबक थीबनी हन मणिपुर मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन MMWO की हेडक्वार्टर की प्रेसिडेंट बोबोय कोरिमियमना थदोरकपा सेरोलमना फोंगदोरकले हौजुक बाबो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना मणिपुरदा शांति हंजलन होटनदबगी मरम प्राइम मिनिस्टर ना मणिपुर मियामदा खंगलो इंडिया लेगांगना स्टेट असिदा मयांग लादमी लाख मखाइमो थाजिलखरे लाग्लिबा मयांग लादमी सिंह स्टेट असिगी सिक्योरिटी फोर्स सिंगा पुनः चटपगी मामी ngasi फावोदा तादे मियामगी यंगलगा नकल अनि की चपमानबा मियंग यंगलगा थबक तौबगी मामी सु तादे मरमदुना लमदम असिगी लेजिस्लेचर सिंगमदी ब्यूरोक्रेट ना सिंगबा हौजिक खंदबगी मतम हेले नखोई की पोइसन खक्तगी खलगा नखोइना नखोइगी पोइसन खक्तगी खलगा थबक तौरबदी लमदमसी अनिरक सुबा खुंताक पथोकपसु जाय मतमदुदा लेजिस्लेचर ब्यूरोक्रेट्स खक्त लेहौगनी खलिब्रा सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्लीदगी मणिपुर यंगलकपना मफुंग फाना उबा फंगलोय हाबसे खुदम चंगदम पीद्रबसु यारे खल्ले मसिदा नखोइना खंसिनदना लैथोकप चुमलोय नखोइदा हौजिक मिसम यामदा थेंगरिबा अवाबसी थेंगनारोय खनगनो वाथोगसी ngasi फावो लोसिनबा ngamdaba asi state government ge asonbani haibasi ifong phangna khangnaraba wafamne नवंबर अमदि इंडिया की प्राइम मिनिस्टर ना वीडियो मैसेज अमोय हौजिक मणिपुर की ओइरिबा सिचुएशन असिगी मतंगदा फोंगदोखरे स्टेट गवर्नमेंट ना थौना लैबियो हंदकी मोरेदा थोखिबा थौदोकसी मणिपुर की इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट सोनबगी असोइबा अमनि हाइना लौबा याय इंडिया की फिफा लुंगदा लैबगी मचेत अमा ओइना तौवी
Masi India ki ariba culture amani haibasi khudam changdam pidrabasu yare haina khalli haire. Serulas na makha taradun hai ngasi thokli bobo thogasi matam chana border fencing tawduna illegal immigrants sing asigi matangda government am yeng changbiram labadi wathogasi thoklam dabasu yai. Lamdam asigi MP oina thagat kibasing ase miyam ge sentiment khangna thabak tawbagi mami ngasi pawut tadre. Makoina miyam gi khandabana miyam na wabani India madi state government ahojik afunbagi political Willam laina irang asi loisanan bahona bada asoba tawdang lai khalle. Masigi wana taina bada Congress BJP claim BEM claim oina miyam da blackmail tawnari basi athubada khongpham handok biyo. Vote di vote matam da tawbiyo hause hojik vote ki matam nate BJP amadi Congress publicity stand political mileage taw launa bagi matam nate. Thamoi sing na iram da masagi misam kudemak santi lehna na miyam ki thamoi da akiba nungai tabas sing adu mafung phana kokna na ba hona view khudak da curfew amuk thamjin amuk handok masina levak ngak bagi khudamni haiba yaroi. Masi santi hanjin na bagi bambui oina su lobadi langani masidi government miyam da awaba yana pibani haina lawi. Planning yawraga thabak tawyu planning leudana thabak tawragadi aikoina aikoigi iramdam asda rightful citizen am oibagi saktamda asoba singna oiragliba ase Delhi khaktagi maral oiroi khalle. Manipur ki department khudimak puksil sengbazu jangi ILF taraina hekta phangkiba nate lamdam asigi ILF system maya yaudaba kaigum ohenba pamde. Comprehensive solution ama phangri fawa aihoi amato oina lebenasi laingak asina su miyam gi ihul khangna athubada waroisin puraktuna lamdam asigi miyam tangdu laitaba fibam madala hello laingana santi purakna bukhona bada lubasina puksen sena saruk yagani anasu serul asina makhatana phangdorakle. Maragasida mitai ki meyukta kuki josina Delhi da khongjang senkre. Delhi da leiriba kuki josina Manipur da mitai na makhoibo otpa naiba chatharakpa tha taruk farakle hanok haibo kholau sing lauduna ngarang Delhi gi jantar mantar da wakat mifam phamgre. Wakat mifam aduda saruk yakiba sing makhoi gi makutta machu hum sangbaga loinana traditional slogan sing iba t-shirt sing litke. Amadi nak ki oiba Muffler sing kok dana dragana ngaksam de yet ki wakat mi fam aduda haukiva tha taruka sida Manipur kuki jo sing bamitaina ot nai phaki thabak sing leptana chatharakli aiba wafam sing phongdok bagaloina na laikhidrawa LS mangboy lungdimna compost over isayam susaki wakat mi fam aduda join inau Delhi Travel Students Forum Delhi kuki jo women forum Delhi amasung ungna tribal women forum Delhi na punduna sinbani. Arabida content sing asiki markuiba pau khara asiba pau damjariba Manipur local news YouTube channel asidagi yangberiba punama padaga jari channel asina tomda kana badi subscribe tobi business subscribe tobi romoloinana like and share to busu kawi kanuk namakpo amakhanna thagajari.